Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi ke ngiyajabula kakhulu ukuthi siphinde futhi yabonana. Ngokusebenza ke bakithi ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizocela ke nje bakithi ukuthi ngamukele wonke umuntu oqalayo ukubona leli page lethu, uwamukelekile, akangene ahlale phansi anethezeke kusekhaya lana bakithi. Niphinde ke futhi nginikhumbuze njalo ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like ukuze njalo uma kuthi khona enye yama videos sithe sayiqopha izokwazi ukuthi sisheshe ifinyelele kunina. Sibonge bakithi nokukhula kwe-page. Ngiyabona ukuthi nje lolukhule njalo siyabonga bandla bakithi, izandla zidlule ekhanda. Okay, namhlanje ke bakithi ngithi angizokhuluma ngenkinga yendaba noma ngithi ngenkiyankiya yendaba. Okay, ngizokhuluma ngokugezwa kwezikhwama noma ngikubeke ngithi ngokuhlanjululwa kwezikhwama noma ngokuhlambulula isipho sakho wena ophiwe zona, ukuhlambulula izinto zakho wena osuke uphiwe zona. Omunye kuzonga understand ukuthi manje ugogo wakhuluma ngezikhwama yini manje izikhwama. Mangikhuluma ngezikhwama bakithi ngikhuluma ngesipho sakho, kakhulukazi uma ngabe ungumuntu wamoya. Uma ngabe ungumuntu wamoya kunento osuke ufumbathiswe yona, kunento osuke unikwe yona, waphiwa yona ngabantu abadala, okusuke kwesinye isikhathi okuthola ukuthi kuwumsebenzi ukuthi wena ukwazi ukuthi usebenze abanye abantu, ukwazi ukuthi wena uphilise usize abanye abantu. Uma ngikhuluma ngezikhwama ngikhuluma ngalento wena usuke uyinikezwe ngabantu abadala bakithi. Yona le ngizokhuluma ngayo kwesinye isikhathi ukuthi nene kuhle ukuhlambulula izikhwama zakho ozinikwe yidlozi, kuhle ukuthi uhlambulule izikhwama zakho ozinikezwe ngabantu abadala. Okay, omunye uzozwa ngikhuluma kanjalo bese ethi ayi mina futhi le ndaba ngicabanga ukuthi ayingifaki, ngoba omunye uzokwazi ukuthi elene mangikhuluma ngezikhwama okusho ukuthi ngikhuluma ngezikhwama futhi le izikhwama zingena ebungomeni kuphela noma izikhwama zingena kumuntu oyisangoma, okusho ukuthi mina ayingifaki kule ndaba. Noma ngabe ungumthandazi, noma ngabe wena uyabona ukuthi into yami isezithunyweni kakhulu, uqubuka izithunywa, nawe ufumbathisiwe, nawe uphiwe, nawe niyafana. Lento engikhuluma ngayo lento iyafana kunaloba njengoba ngithi izikhwama, nawe singasho sithi izikhwama kuwena kuba nawe into ephiwe, enikiwe, efumbathisiwe, wayifumbathiswa abantu bakini. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngichaza kanjalo, kodwa namhlanje ngizofuna ukungigqugquzela bakithi ngisho ukuthi kubalekile ukuthi elele uzigeze izikhwama noma uzihlambulule izikhwama, ngoba isikhathi esiningi ukuthola ukuthi entweni esuke sisiphiwe asazi akade bephila ngaphambilini kudala ukuthi kwesinye isikhathi bona bayiphathe kanjani lento thina esuke sinikezwe yona. Angazi noma kuyazwakala yini, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi omunye umuntu useba nenkinga enkulu kakhulu, uthola ukuthi ufuna ukuqala lo msebenzi kodwa manje athi mengene endleleni yakhe bese kuvuka izinkinga, xakeke ukuthi nganezinkinga kangaka, nganenkinga ezingaxazululeki, omunye azaphelelwa amandla bese ufuna ukushiya phansi. Kanti into encane ufuna ukulungisa kena, ufuna ukuhlanjulula izikhwama lezi zomsebenzi anikezwe wona ngabantu abadala, ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngaphambilini khona lapha emumva emakhehleni amadala kakhulu noma ezakwazini ezindala kakhulu ababenalesi siphiwo, kodwa bathe babenikezwa lesi siphiwo bekhona umuntu okasisebenzisa isiphiwo agcine sesisebenzisa ngendlela okungeyona, agcina umuntu esezingcolisa izikhwama, agcina umuntu esesebenzisa imithi engalungile. Ngesikhathi
esebenzisa le mithi engalungile egcine mhlambe sethakatha noma kwayena isebenzise inika abantu baphela ngesikubalekela ukuthi wanemithi emibi oyisebenzisisayo isikhwama sakho siyangcola uthola ukuthi khona naye owekade njalo kunini manje ngesikhathi esebenzisa leyo mithi eminye athuke abekwe izinhlamba wena namhlanje usuyaqala ke namhlanje wena uthatha ikhwama ekhaya wamkela ubizo leli wena obizelwe lona noma wamkela lesipho wena osinikezwe ngabantu abadala ngesikhathi ubona wamkela lento sekusondela vele lonke uhlobo lwabantu phezulu yakhe impilo usulekwa nayilaba babekade vele bezingcolisile ikhwama besebenzisa imithi engalungile noma besebenzisa imithi emibi wena usuba nenkinga angazi noma kezwakalani uma ngabe sithi kumele uhlambulule izikhwama noma uhlambulule lento wena owaphiwa yona usuku uhlambulula wenzele ukuthi uhlambulula ngisho izinhlamba mangabe kwakade kukhona bekade bethukiwe ngenxa yokuthi babekade bengcolisa izikhwama basebathuka wena usuhlambulula yonke into laba abantu ukuthi noma ngabe befika wena bangakuleki ngenhlamba zabo bona ababekade bethukwa ngawo nangendlela bona abasebebukeka ngayo ngalesi sikhathi angithi yabona ngoba leyo nto eyayenzeke ngalesi sikhathi bona iyabuya leyo nto izokwenzeka kuwena la usuphila wena usuqalile wathatha izikhwama zakho noma waqala umsebenzi lento ayingeni ebungomeni kuphela iyangena futhi nokumuntu osebenza ngesithunywa ngoba kwesinye isikhathi khona abasondela ngokukholwa kuwena besindleni uyahamba ngendlela eyona akuwena wokuqala oqalayo ukuyihamba le ndlela khona ababengaphambilini ababeyihamba le ndlela nabo bayingena ngokukholwa ngoba vele nabo kwakusondela abantu babekholwa noma kwakuvela ukuthi into yabo ifuna ukuthi khanje ngokukholwa izithunywa kuphela kodwa endleleni bayona lento endleleni bagcina sebesebenzisa imithi engalungile omunye ke singakuphiki ukuthi kwesinye isikhathi noma ngabe uyathandaza khona abantu abakwazi ukwenza izinto ngendlela zokuthandaza noma zokuthandazi umuntu acupha izinto acupha umuntu omunye azashone angithi yabona ukukhipha kwakho isidumbu noma ngabe ungumthandazi lapho usuyonile isikhwama sakho sesingcolile okusho ukuthi lento iyangena ethandazini iyangena futhi noma ngabe umuntu oyisangoma osebenza ngobungoma kubalekile bakithi ngizonikhuthaza namhlanje ukuthi ake sigezeni izikhwama kubalekile ukugeza izikhwama ukuze wena oqala uhambo lwakho ungezoba nezinkinga ezizokuvelela kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu athi eyiqala le ndlela noma eyiqala le ndima ethi uyayilungisa bese ethola ukuthi nawe usunukwa ngisho ekhaya omunye anukwe ekhaya zazaxoshwe ngoba nakeqale nje ukwamukela into yakhe kanti ngaphambilini khona okwenze kanjalo kodwa kwenzeka njalo ngoba yena vele uthola ukuthi wekade vele ganga wasumndeni uyamdingisa uyamkhipha ekhaya manje wena ngesikhathi usukwamukela lo msebenzi izikhwama zingageziwe sekusondela laba abantu lento eyenzeke emuva isizokwenzeka kuwena usuzoxabana nomndeni wena ususolwa ngokuthakatha ususolwa ubukeka kabi kanti leyanto isuke emuva ugcine nawe usuphume ekhaya kanti ngempela khona okwenzeka kanjalo naye ngemuva kodwa yena ngoba ngempela kodwa yena ukuphumeni kwakhe uthola ukuthi wekade eganga ngempela wena wenza ilutho usugqoshelwe into ekungeyona yini uthatha izikhwama wangazihlambulula kwase kusondela laba bantu kwasondela nabantu abahamba nezinhlamba kuwena nawe manje usuyathukwa uthukwa nje wena wenza ilutho kodwa ngoba into eyenzeka kuhle ukugeza ikhwama ugeza ikhwama ugeza nje ngisho izinhlamba yonke into ukuthi abantu babesondela kwena bangasondeli nalezi zinhlamba bangakuleka babesebenzisa imithi engalungile bangafiki kuwena bezokuleka ngaleyo mithi engalungile
Siphindeke bakithi-ke ake sithi usuzihlambululile ikhwama yonke into kwa right. Khona into okufunakala futhi uyiqaphele. Akusho ukuthi mengabe endleleni yakho kwesinye isikhathi mangabe usuyiqalile le ndima abazofika laba bazofika bezokuyalela imithi engalungile. Bazofika bezokuyalela. Athi umuntu uthatha u1 no2 no3 no4 no5 athi umuthi okwenza ukuthi loyo ezokunika umuthi omubi ngeke bangafiki bazofika bese kuba kuwena ukuthi wena wenze njani ngesikhwama sakho wena ususihlambululile kuzoba kuwena ukuthi uyakhetha ukuthi uyasingcolisa yini noma cha wenzani ngalo lwazi bona sebekunikeze lona. Yonke into isuke isilele kuwena ke ngaleso sikhathi ukuthi nawe uqhubeka ekoneni noma uwenza ngendlela ekuyiyona yona noma nawe nje isikhwama sakho uyasingcolisa kodwa kuyenzeka ukuthi uzigezi isikhwama kodwa futhi bafike bezokuyalela imithi ukuthola ukuthi noma ubuka lo muntu ubone cha umuntu phela ungalungile lo kodwa ngutshelwe ngabantu abadala lapho suke sekukuwena ukuthi wenze njani ngalowo muntu uyakuthatha uyawusebenzisa noma cha kodwa wazi ukuthi mangabe ususebenzisile usuzingcolisile futhi ikhwama. Leti kaningi bakuthi kwesinye isikhathi kuke kube kuthini ukuthi thina senze njani funa kube kuwena kwesinye isikhathi nawe usebenzisa ingqondo ukuthi no angikwazi ukusebenzisa lo muthi okanjena ngoba kusasa uzomnikeza inkinga. Injalo nje bakithi bengizofuna umkhuthaza kakhulu namanike lapho ukuthi ake sigezeni ikhwama. Kwesinye isikhathi uthola omunye ke ayiqala into yakhe uthola ukuthi clean. Aqala umsebenzi wakhe uthola ukuthi yena akanazi inkinga mhlambe ngaleyo ndlela. Awuqala umsebenzi wakhe uhambe kahle uthola ukuthi yonke into nje ukhulekela abantu noma ukwazi ukuthi asize abantu basizakala. Naye endleleni bese yalingeka agcine sesebenzisa imithi engalungile. Ngifuna ukuthi kuyena ke usenalo ithuba uma ngabe esaphile emhlabeni engakadluli. Usengakwazi ukuthi yena aphinde aqale phansi ageze izikhwama ngoba usukazi ukuthi uwonile. Usuke sanalo ithuba yena akafani nomuntu ozozadlula emhlabeni izikhwama zakhe ahambe ngazigezanga. Yena usuke senalo ithuba lokuthi akwazi ukuthi ageze lezi zikhwama zakhe asezingcolisile bakithi. Ilokho nje lapho ngifuna ukugxila khona kakhulu namhlanje ngicela ukuthi sigezeni izikhwama zethu bakithi ngoba kusidalela izinkinga uma ngabe izikhwama zingagezwanga. Kubuhlungu ukubona umuntu kwesinye isikhathi eqala into yakhe bese ishiya phakathi ngenxa yeinkinga eziningi ezimvukelayo useyanukwa usebukwa kabi omunye mhlawumbe omunye athwase noma alungisa indaba zezithunywa zakhe ilunga indaba yakhe kodwa kungafiki ngisho yedwa noma kungaqhamuki ngisho yedwa umuntu ozofuna usizo kuyena. Uthi uma ufuna ukuyibheka indaba ukuthi indaba engafuni lokuzobheka ukaqhamuki ngisho ozofuna isiwasho kuwena kanti abantu bayakusaba. Uthi umuntu umecabanga ukufuna usizo kuwena ashawe ngisho nawe uvalo. Izikhwama zakho azigezwanga. Laba bantu basakuleka laba bantu abasebesatshwa kwesinye isikhathi ukuthi abe lapha kasibani uyathakatha umuntu othakatha phela uyasatshwa bakithi. Manje nawe ngoba usalekwe yilaba bantu nezikhwama zakho azigezwanga kwesinye isikhathi uzobone ngazi ukuthi mina athi omunye mina ngithwasile ngisengiyenza ukuthi kodwa manje umsebenzi wami akukwenzeki kanti abantu bayakusaba. Bakusatshiswa yini naye umuntu uvesana shawa uvalo noma ecabanga nje akuyathi ayingeke kanti unenkinga yalezi zikhwama zakhe ezingagezwanga bakithi. So nje ngicela ukuthi lento singayithathi kancane into eyinkinga futhi baningi abantu abanenkinga yabo abo kuyilungisa umuntu bese izinto ziyaqala kuba ngcono noma bese izinto ziyaqala bese kuyakhanya bakithi. Sengikhulume kakhulu bakithi ngizocela nje ukuthi namhlanje bese ngima lapho kodwa nje iloko namhlanje bengikuzela ukuthi ngizomgqugquzela kakhulu ukuthi ngicela sigezeni izikhwama ngoba izikhwama mangabe zingageziwe zisidalela izinkinga kanti inkinga esuke emuva edalwe abangaphambili thina esuke isifuna ukuthi nasheshe siyinqande siyilungise bakithi. Okunye bakithi engizophinde futhi ngicele ukuthi mangabe le video uyithandile khona futhi amanye ama-video lawa avelayo lapha ku screen ongaphinde futhi ukwazi ukuthi ungene kuona uphinde futhi bese uyowalalela. Ngizocela ukuthi namhlanje bese ngima lapho Thokozani.